Nismo bateriju izvadili. Koliko si čvrst, jebem ti mater. Da ja. Pa ne možeš, a bojim se lupat da ovo i tu dole ne. Dakle, pa to je bludi mobitel, majke mi, gle, sve mu možeš ubiti. Da ga sad upalim, on će raditi. Daš vidjeti da ćemo ga upaliti. Nema. Ej. Probaj na ovo da sam ja udario malo. Pokrom. To je to. Prvo stoljeće. Dosta te. Doći će mi ovad tu napravo. A kušiš, uopće nije rašpalo. Mala. Koliko je čvrst. Uopće! A da po ovom lupiš, ovaj bi se razletio 5000 komada. Kuda je nema po ovom još lupit? Dosta! Ne vidimo je sada nešto. Dobro, gotovo. Možemo ga baciti. Yes! Ma da, kaj je ovo guma? Dobro, okej, evo, gledaj, sad snimaj. Što kad ti neće rad doma? Šta? Si lud? Ma daj, mislim. A what the fuck? I to je zato što djecu trebate kupiti Nokia Lumia 3755. Spogljivo, kao da gledam neko jebeno sranje. Kao da gledam Tić Rexa, evo te. I to dobijete kada se poserete, djeco. Sad imate 4 dijelova. I evo! Čičica opala. Ovo vam je za kontakt. Da ja pokažem. Da ti ja pokažem. Dosta. Pokaži šta je, doći ću ovo gore. Dosta. Tako. Kraj. I tako se to radi. Sada šaljemo ime. Zašto smo razbili mobitel? Jest! U proslavu novog mobitela. Naravno, snimamo sa mojim mobitelom. Gdje je nestao? Znate gdje? U smeće! Možeš nađu poslati.